Азия оларынан юту бары беркеден кетян серген көрө хаджар исте биле көрө хаджар булуктахыт манна капсай көрүңө үгүс кихе болгомтотун тартта. Онтон бужа оголору капсайга кимнагыр чибиттерин күрәктеге кайдак белемнәбиттерин тухунан Жолу Захаров белемнәбит сюжетигер билсекка. Төрүт көрүнөр битин чолан капсайдан тустуну сайыннары сылжар кихинен болар капсайга сага серен оголорго сүмөрдөмө командатын сүрүн тренера Михаил Васильевич Иванов. Михаил Васильевич кебей луһуттан мукчун эхлегеттен сылын аксын күстә капсайжыттары тәлле курдук таарты турар. Онтон кини бәйте кайда гарчыян сагалабытын туох санала сылжарын бей сюжеттер көрүн. Мен бу кебей мугушутуар капсагай сагалаан төбем үсүрак биттен багара 10 жыл болла. Оголордон капсагай бу сайынна гана капсагай бут сакая капсагай үскө хайдеген буланнан үлелемин оттон бу. Билинге бирематтан мугушуттан уже хетта мастер үнне. Оттон бу сака капсагай бутун бебебит төрүт көрүмөтүн сүрдөгөн өрө тутаммыт. Огону кыра сааттан бу этинен шинен чувствуйдан вет бу эпикедо быччиңа балык кудук камсанан сенен оголок бытыга дагаттан сайына би сака капсагай инникелер боложан көрөбүн. Ол бу огоччоно үшөдүк сайдыга. Өсөмүн билим бага ханам өсө огону кыра класстан жарыкта ханады. Басты класс. Оччоно жиңне улахан капсага жеттер. Үйнөн таксактыра жан багарабын. Онотон көрөр оголорго трепиттеге темете оголор бу билинге үйөгө спортнан чылыктаг бололорго спортнан чилелерге ийага лок күчтөгөй булуктак оголорун бу капсагайнан да болун атында көрүнөн болун сүндүк утумнакты чиллерде төрөпүтүм улахан туруктар жанды болуп. Күн бүгүнгү тургунан Михаил Ивановка оголору ийтерге, чаттары эрчерге, сака серин адырбыт капсажыта, сака серин абсолютный чемпиона Платон Егорович Савинов сүрүн тренери Солбиячтын үлеле сылжар. Бу дечажы жүддах долгутула оннан улахан билерут 16 жылнара төр колура бәм тусту полуп билен колура тренер быгынан үлели жабуттан үддак ме туак бола колура. Бәбит хакабын оротор ме үддак петнес, үддак колура бу волтыры бәбит колура бәбит көрүнгүтүгөр хака көрүңөр именно. Бу каянды каяктак бу оннан результата булуктак бу теме колура кайып бу. Оннан манна бу мадун бәбит туттан хакарыттан iki komanda dubuda maduna olur madunga jartnar olur. Kötü olurlar. Ondan bilin onu Dальний Восток'tan emek ettiler oldular. Капсагай таптачылар, спорда таптачылар бихей тренерлер бит Михаил Васильевич Иванов, Платон Егорович Савинов, Әсі күскөрлән, күстә батырдары, мугутыр кыйлактары итен тарихтары ен, әрендебит онына кетәһәбет. Жолу Захаров, Батый Горохов, Анна Егорова, Сан күн, Жокускай.